Tontel sedang yani topik wane sngi ong ye kelaman pangi kunci jingmut pang temblai te duite kude cibon te soha wi pai te or memang anu teli gospel Enggak. oh demi Aku beli. ki long hai anu teli gospel So. korang sa te demi ya demen hi hanu khagi jisu Jerusalem. oh ariem yo pas Buka shoes nama. oh it's no hanu Jerusalem. duite te hame hanu pun tiak jisu terus gulis se kami tepo te hanu pun tiak ni tahu tiak lu terus pelong mo te sepor tahu tahu te ariem mo dan ya sana ni hanu tiak jisu kime te isu huni hanu tiak jisu oh hanu tiak jisu hasil oi tahu bom gi ada biang apa rasa teh me hanu pun baptis jisu dan aye pun baptis jisu aye dah jisu aye dah jisu dah pul lah dah pun cakap Judas Iskariot aye len jisu lesen korang tempat sini ya aye bertus waong yirus tan ini mana cembi jisu tapi kanai Time aye pertujus waong yirus tan nerimingi mana cembi jisu dewan kanai oh Herod kon bunga Herod ani mana cem kon bon nah Herod dia bisa asap Hame mah ayo pau jisu ha jasa korang ke full ya jasa ha arto dia jasa dan jasa sekali teman-teman hewan ayo betul ibu jisu Dari hame aye bertu iten te arngut mendepu jisu te awi chong u ta abois nenyu te wini ka chet bom chet jati dilu tane ojui tawi de aran te sotion meria tawi de ne korang sa meri martha ta amnu kudu jisu yu simon hi parwatong nakali amnu kudu jisu o simon parwatong nakali Dame ada tip di bawah ya. Dame ingat ya. Petros Simon Petros tema anu teli dekha eu jisu san hajar mut ipai ba pen kedang jisu san hajar mut dia dong sa
me de kuna rong asa teme rong asar teme coba ngomong ono sih san kuat deh Pak Hamid sawi semen abi julia sawi semen abi Pak Hamid ya huyeu lom sanar na ujusu Nakara Pak Hamid jam hayeri emutau lom sanar na ujusu Nakara Pak Hamid jam Uyeu bro, gua cak berada krem sing. Pak cak merah. Mantap. Tak anu me. Uyeu bro cak berada krem sing. Teme teme banyak dah sepiar ya mah sepiar beli di kuliah teme mah pak ni atau kita sari semen pak kita dah teme tu pak ni wujud yang dia ada dah belajar dah no hanu pun baptis Yesus Teme darong, teme David di dua. Teme, aye kud ujisu yu Simon. Aye kud ujisu Simon portong kami. Sekarang asal saya me Petros, saya me Pak ini. Atau menjauh. Anu tuli gospel so tau kara to da biang ni man ni kelam ni man yo nong yo jing toi jak lai la ku iwa ro lang ini wa ni te kerpar la ipi wa pai ya ni channel yang na te sofa like share subscribe yo am go lai la te ci comment te du tek tendai